सिफोंसिंदगी म्यांमारगी ओइबा टॉप टॉप कंटेंट अमा लखचरकांदा मयामदा शेयर तौजगी म्याम लुफुक तमिनसी म्यांमार मिलिटरी न लखटपा एक्शन द सीखिबा मियोय मिसिंग संवा हेनख्रे रिबेल ग्रुप ना लमन खुंगनी की हेनख्रे म्यांमार मिलिटरी न लखलकपा अकन मखोंथांग द सीखिबा मियोय मिसिंग संवागा कुन सुख्रे मरासिदा खुलाई पाइब रिबेल ग्रुप सिंग न मिलिटरी जुंतारा करिगुंबा मखोयन सथरिब हिंसागी थावोंग सिंग लेप्तबा थोक्लबदि लमन खुंगनी की हेनख्रे हाइना पावगी सोर्स अमना फोंदोरकले सोर्स असिना हाइरिबना मालेम की शक्ति लेरब लेबाक कयानसु म्यांमार की मिलिटरी ने सथरिब हिंसागी ओइबा थावोंगसिंग असि कंडेम तौखिबगा लोइनना अथुबा मतमदा इलेक्टेड गवर्नमेंट हंजिन हन्ननबा तक्सिनखिबगा लोइनना सिविलियंस लीडर ओंग सान सू सिबु थादोकनबगी वफम खंगनख्रे यूएस की ओइनसु म्यांमार की मथक्ता लखटपा अकन मखोंथांगी सरुक ओइना ट्रेड पेट सस्पेंड तौखिबगा लोइनना यूएन की चीफ एंटोनियो गुतरेसना यूनाइटेड ग्लोबल फ्रंट पु म्यांमार की जुंता की मथक्ता प्लेसर पीनब तक्सिनख्रे म्यांमार जुंताना सथरिब थवोंग सिबु यनिंगदबा उटलदुना इथनिक रेबल ग्रुप सिंगसु प्रोटेस्टर सिंग लोइनना मिलिटरी जुंता की मयोक्ता लांथेंगनबगी थवोंग सिंग सथरगनी हाइदि म्यांमार नुक्ति नुमिकी खुदिंगी ओइना रैली पांगथोकपगा लोइनना खुलाई पाइजदबा डेमोन्स्ट्रेटर सिंगबु रबर बुलेट अमदि लाइफ राउंड सिंग कापसिंदुना तमथीबा मिहात मिहुन की थवोंग सिंग सथरि Assistant Association for Political Prisoners AAPP नसु हौजिक फावदा म्यांमार सिखिबा मियोय मसिंग असि संवागा कुनगा मथु सुरे अदुबो हाइरिबा मसिंग हेन हेलमसु याना लई हाइरि यंगोन सिटी द प्रोटेस्टर सिंग न लंबी द फता हौदी हाइदोकपगी थवोंग सिंग सथरकली सन स्टेट की मुस्ताउन सथरकिबि हिंसागी थवोंगदा मसागी सई 35 सुरबा मियोय अमा यावना मियोय निपान सिरे कासिन स्टेट की मयित कईना मंडले अमदी वगोना सिंगब मफम सिंगदसु मिसी मिना थोकपगी पाव लई हाइरि यंगोन की साउथ ताबोंदा प्रोटेस्टर सीबगी रिपोर्ट अमा स्टेट मीडिया पीरी अदुमैनमा अथॉरिटी सिंगनदी वगो सिटी द लेबा पुलिस स्टेशन बॉम्ब पोखाइबगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन सथरि हाइरि मिलिटरी जुंताना सथरिबि हिंसागी ओइबा थवोंग सिंग असि अकन ममोंग यनिंगदब उलदुना लेबा असिगी खुलाई पाइबा इथनिक इंसर्जेंट ग्रुप अहुम हाइबदी तंजंग नेशनल लिबरेशन आर्मी म्यांमार नेशनलिटी डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी अमदी अरंकन आर्मी AA ना जॉइंट स्टेटमेंट अमा पीरदुना करिगुंबा जुंतारानरी हिंसागी थवोंग सिंग सथरिबसि लेप्तब थोलगदी सिविलियन प्रोटेस्टर सिंग खुसबनना लमन खुंबगी थवोंग सिंग सथरगने हाइरि मरासिदा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स AFID हाइसना सेक्शन वॉरल पीखिबा वाफम अमदा हाइरिबा ग्रुप असना जुंतागी मयोक्ता खुलाई पाइदुन लांथेंगनरकपा थोलगदी लेबा असिदा सिविल वार थोलगनी हाइरि इंग्लिश सिंगोसमा 1995 म्यांमार ब्रिटिश कोलोसियल रूल दगी मनिंग मखा तमख्रबा मतुंग तारकपा असिदा ऑटोनॉमी आइडेंटिटी अमदी ड्रग्स अमदी नेचुरल रिसोर्स की मयोक्ता लांथेंगनदुना लाखिबि इथनिक माइनॉरिटी रिबेल क्यामा हातख्रबनी म्यांमार की मिलिटरी न खुलाई पाइब लूप खरगा सतखिबा दिल कक्थनबा होनखिबगा लोइनना सलिब थासिगी अंगन सरुक्ता टेररिस्ट ग्रुप खरदी AA की लिस्ट की लाउथोख्रे अदुमैनमा थांग नुमित म्यांमार की मिलिटरी जुंता की वार प्लोन सिंगना एयर स्ट्राइक तौखि हौखिबे सही कुनरोम की मतमसिदा इहान हानबो ओइना म्यांमार न एयर स्ट्राइक अदु सथरखिबनी लेबा पोको नुमितसु मखातान एयर स्ट्राइक सथरखि अदुमैनमा KNU की फॉरेन अफेयर्स की हेड ओइरिबा पादोहा साउतानदी मिलिटरी कू की मयोक्ता मियामगी मूवमेंट अमा संगसिलिबसि मखाताना सपोर्ट तौखिगनी हौजिक मियोय लिसिंग अहुमरोम हेनबना जंगल फाउदुना चेलगा थाईलैंड की बॉर्डर मयाद लोटुना लैरि थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री की मैकेदी पीखिबा वाफमदना म्यांमार की सेलखिबा मियोय लिसिंग अनिगे चहुम हलनख्रे अदुगा चंवागा यंखैना हौजिक थाईलैंड लैरि म्यांमार की वार प्लेन सिंगना सथरखिबा एयर स्ट्राइक असि असुकी मतिक कल्ली ममांगी मतमना सथरखिबा थवोंग मानदे एयर स्ट्राइक अदुदा सोक्लबा मियोय खरदी मेडिकल की ट्रीटमेंट सथरि हाइरि मखोय सिंग अदुगी मनुंगदा सही 35 सुरबा मियोय अमदी लंग सरु तेक्तुना अरुबा फिबमदा लैखनरि हाइरेनसु पाव अमना मखातानसु फोंदोरगदि अतोपा मरुयबा कंटेन अमना अतोपा पाव अमना असुमना फोंगली म्यांमार नोंपोक थंग सरुक्ता अनौब एयर स्ट्राइक तौखरे एथनिक करेंसा कियाना थाईलैंड लंजनख्रे हाइबसिगी मतंगदा मयामना समलकना मरुयबा पाव शेयर तौजगे
Myanmar military na lebasi gi nongpok thangba sarukta nahona na air strike sa takre mara sida ethnic karensa kya na Thailand lanje na kre hain official source amana phongdokli Karen minority gi represent tawriba marueba political Karen national union na haikibda air strike adu Myanmar military na ceasefire agreement ki niyam thugaibani amadi madugi pakhum sapsana pigani February tarik amada military coup satakhiba matung tarakpada Myanmar gi city kyada protest tawbagi thawong satharing serakta attack adu satharkhibani Myanmar gi military junta na coup satakraba matungda elected civilians government pu tanthokhibaga loinana Aung San Suu Kyi yauna lusingba kyana phajinduna lairi South East Asia gi lebasida democracy hanjin hanana bohona kiba sida military junta na satharakliba thawong sida maru oina tayonaba oina thokalle Hauzik security force na santi oina protest tawgi khongjang changsiliba miyoi kaya nongmai na kaptuna hatpagi thawong sing sathari US State Department gi makedi gi lebak pokpa numita pi ki statement amada hairibada non essential US diplomat amadi makhoi gi imung manung gi miyoi sing Myanmar thadoktuna laknaba hukum tawkhre masigi mamangda US na trade deal suspend tawkibuga loinana junta gi leaders singi mathakta sanction thamjin kibuga loinana military na company singa business tawboda athing bathamkhre leba pokpa numita Myanmar gi nongpok thangba sarukta air raid sathakibada civilian taruk sire aduga taraga mathuina aso apa nangle haina KNU Foreign Affairs Department gi head oiriba saudonina phongdokhi Free Burma regulars ki member oiriba DFU bench na Reason asida medical attendance pigani haibagi thajaba thamkhre KNU hairiba lup asi maru oina current peoples ki damakta ahenba autonomy pinabagi damakta lanthengnaribani masigi arm unit ki maikei digi pikiba statement amanadi military gi ground troops singadu maikei kyadagi sangsilakhibaga loinana makhoi gi pakhum pigani hairi Aikoina atopa option sing laiti aini yadaba military junta na pirakliba threat asi sapsana thingnaduna aikoi gi territory bu ngakthokna bu honagani aikoi gi karen gi miyam amadi makhoi gi maraibak masa matomta lepsanabagi hak adu ngaksinabagi damakta Myanmar gi army gi makedi gi pirakpa singnaba lairiba punama adu thengnanabagi damakta sem saduna lairi Thai gi prime minister Prayut Chan-o-cha Myanmar gi makedi gi air strike cha tharanglingai gi mangoinana Pikiba statement amada hairibana maki laibakna Myanmar gi lanthengnariba sigi lanjengnarakhiba kanaguma miyoi singna sangjafam launana bo hotnarakpa tarabadi madu aikhoina soidana sangjafam pinaba sem saduna laire haukiba sei kyagi matam asida Thailand Myanmar gi lanjengnarakhiba miyoi sak kya sangjafam piduna lakribane humanitarian group kaya amanadi Thailand Myanmar gi lanjengnarakhiba miyoi singbu namduna mayumda halalli haibagi wafam ama lakraba matungda maki kamen asi phongdokhibane hauzik maki oinadi refugees sing janchilakpa laite aikhoina Thailand lanjengnarakhiba miyoi singadu makhoi gi area da problem mayoknabara hangkhibada problem laite khangalakibadagi halankhibane hairi ahanbadadi aikoina makhoibu maram namda halananarba khangali aikoina masida karigumba nampu hapugi thawok sukcha thabalaite haina Thailand gi prime minister Prayut Chan-o-cha na phongdokhi hairenasu pawama na makhatana su phongdorakli atopa pawama danamo more da lanjelakpa Myanmar masa sing security force na namduna halankre Myanmar masa singda pangba yaba mateng pangli laingak Manipur gi more town gi hek thangnana leiba Myanmar gi namphalong amasum tamuda irang mathang thokraba tungda Myanmar masa nifu yankhai ro more da senchinna ba thorang tokhi adobo leiba asigi security force na makhoiba namduna halanki thaudo asi saye sigi March kun ga tereta thokhibani sahi nauriba angang yauna miyoi khara nambo thabo ga loinana Zawbajang village phawraga Manipur romna chenchilakpa ukhi makhoibu manak aduwaida leramba Assam Rifles Manipur Police ki apunba kangbu amana maphamdu thadolaga amuk maramda halanki haujiksu Manipur gi force ke amaru mapham aduda thajilaktuna ahing nungthil naidana ngaksinbagi thabak sathari amaromda Myanmar da haujik oiriba tangdu leita dabagi phiba masina maram oiduna leiba asida sangsilakpa Myanmari singna state lengakna miyoibagi minungsiga loinana pangba yaba mateng pangli haina Manipur lengakna phongdokre wafam asi Manipur lengaki special secretary home Haisgyan Prakash na Sandel Tenopal Kamjong Urkhulamadi Sursampur district singi deputy commissioner da thaba aiba sirol amada phongdokhibani
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23ꯗ ꯍꯩꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯡꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯏꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 30ꯗ ꯑꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ